Dvije riječi, zoom zoom. Ako si rođen 90-ih ili ranije, onda se sigurno sjećaš Mazdinih reklama iz tog doba, znači 2000-te, s prvom generacijom Mazda 6 kad je taj slogan marketinški krenuo. U čemu je stvar? Znači ja se dobro sjećam, bio sam srednjoškolac kad je ova Mazda izlazila. Mene je to podsjećalo na ništa drugo nego zoom. Valjda ima nekakvog smisla iza toga, ali činjenica je da filozofija i je upravo to. Da čak i jedna Mazda 6 u karavanskoj izvedbi, koja je ništa drugo nego obiteljski karavan, ima perfektnu voznu dinamiku i zabavan osjećaj za volanom. Toga danas više nema, pazi, oni su to tada i reklamirali. Uglavnom, ja sam Fićo i osim što ćemo se danas doticati dosta nostalgičnih trenutaka iz 2000-ih, objasnit ću ti ima li smisla kupiti ovaj auto za do 5000 eura, ako ga uopće uspješ i naći na njuškalu tržištu i gdje. Ajmo raditi! Početkom 2000-ih Mazda živjela jednu filozofiju, zoom zoom. Ideja je bila jednostavna, nije bitno voziš li mali gradski auto ili veliki obiteljski karavan. Ako na kraju vožnje ne izađeš s osmijehom na licu, nešto nismo napravili kako treba. I upravo je zato nastala ova Mazda 6. Auto iz vremena kad su se proizvođači srednje klase još natjecali ko će napraviti bolji auto, a ne bolji SUV. Passat, Accord, Mondeo, Laguna, svaki je imao svoj karakter i svaki je pokušavao biti najbolji u klasi. I danas, 15 godina kasnije, ovu Mazdu 6 možeš kupiti za manje od 5000 eura, ali prije tog koraka je potrebna dobra doza opreza, a što ću ti objasniti kasnije. Ono što mi se kod ove Mazde uvijek sviđalo je to što nije pokušavala biti premium. Nije glumila ni BMW ni Mercedes. Jednostavno je htjela biti najbolji mogući obiteljski auto. Dobio si atraktivan dizajn koji ni danas ne izgleda zastarjelo, pristojnu unutrašnjost, puno prostora i auto koji se vozio bolje od većine konkurencije. I upravo je to razlog zašto danas mnogi ovu generaciju smatraju jednom od najboljih Mazda 6 ikad napravljenih. Pogledaj samo, 15 godina stara, a i dalje izgleda skladno. Nema lažnih usisa, ogromnih maski, ni LED traka preko cijelog auta. Samo čisti dizajn koji je jako dobro podnio godine. Znaš kaj ja mislim? Da bi se ti trebao pretplatiti na moj kanal. Gledaš moj sadržaj, a onda se pretplati na moj kanal. Vrlo jednostavno. Zezam se malo, light, razmisli o tome. Ajmo dalje. Ovaj primjerak pokreće 2.2 litreni turbo dizel sa 163 konja i 360 Nm okretnog momenta, a snaga se na prednje kotače prenosi preko 6-stupanjskog ručnog mjenjača, koji je tipično mazdaški. Kratki hodovi, precizan i stvarno ugodan za korištenje. Bitno je napomenuti da ovaj sklop i dalje jako ekonomičan, što znači da će potrošnja biti u prosjeku oko 6 litara ako gledamo neku zdravu kombiniranu vožnju, ali nemoj se iznenaditi ako vidiš i 8 litara u gradu jer, eto, stvoren je za otvorenu cestu. Ključ Mazda 6 druge generacije izgleda ovako. Dosta sličan zapravo sljedećoj generaciji, tamo negdje do 2020. kad su dobili one proširene ključeve. Uglavnom najveća fora ovog tu je što je keyless. Pazi, 2011. godina. Ali iako je keyless, prtljažnik se otvara ručno. Dosta velika teška vrata, ali amortizeri funkcioniraju. Odmah moram primijetiti i pohvaliti ovu tu zavjesu, roleticu, koja se sama zapravo tebi odmakne da ti ne smeta dok utovaraš iz GPK. Uglavnom kako se vrata otvaraju, tak se i ovaj tu mehanizam onda vidiš samo ovako podigne. Odlično, možeš ju otkačiti ovdje i pospremiti unutra u ovaj rolo. Top, uglavnom 520 litara, čak ima i fičera za bazi za te godine, ovo je jako puno fičera. Imaš kukice, vidi, skopile, top. Poluge za preklapanje naslona stražnih sjedala, izofiksi, dva lijevo i desno. I ista stvar je s desne strane imaš kukice i poluge i još ovdje imaš naravno 12 volti. Ovo je pretina, znači kad ga ovako otvoriš, tu imaš unutra rupu, možeš staviti stvari i zatvoriti opet da ti se ne vozi po prtljažniku, dok s lijeve strane istu stvar imaš, ali unutra je predviđena prva pomoć. Kada digneš ovu kadicu i pod ovako selekcijski se otvara, tu imaš dosta separiranih ovako pretinaca, odnosno organizirano, i to kad se tu sve posložiš onda se ništa ne vozi i zapravo ti se ništa ne vidi gore dok imaš ovako složen ravan pod. Odlično. Ajmo samo brzo vidjeti vrata, znači kako smo rekli, tu ti je tipka za keyless, imaš keyless funkciju samo na prednjim kvakama, dakle iza nema ništa. Uglavnom, otvoriš i onda ti vrata izgledaju ovako. Prvo, ovo tu je ovako gel koji sam makneš i ostaviš. Super stvar, zapravo ne žuljati lakat. Vrata se nakon svih ovih 15 godina zapravo drže jako dobro. Materijali ovako na oko izgledaju super očuvani.
I kad pogledaš zapravo sve to i dalje, ovo je mekano na primjer, ovo je još mekše, ovo je mekano. I ovdje imaš grubu plastiku, ali sve to jako, jako dobro čuvano. Pomaka nešto malo, ali ništa ne škripi, odlično. Bose Twitter, Bose Mid, super. Pretinac ovdje nam je sad pun, ali nije obložen ni sa čim. Stane ti uglavnom nekakva boca i to ti je to. Dok na stražnim vratima, s obzirom da je srednja klasa, očekujemo iste materijale i dobro očekujemo. Sve je to identično kao i naprijed i sve se isto dobro drži. By the way, pogledaj samo ovaj tu finish, ovo je plastika, ali baš fora izgleda i baš onak, izgleda nekak fino, evo, super. Ajmo proletiti kroz unutrašnjost na brzinu, ajmo ga pokrenut, tipka za pokretanje ovdje, znači keyless kako smo rekli, kuplom kočnica i kresneš ga. Ovak, na brzinu samo da se dotaknem izgleda auta, a gledaj, izgleda ok, za te godine, za to doba izgleda sasvim pristojno i mogu reći da baš izgleda nekako ko Mazda. Sve Mazde su tjerale tad ovakvu filozofiju. Volan izgleda ok, dosta je to tanak obruč, što mi možda ne priliči filozofiji ovog auta. Bilo bi ljepše da to obruč nešto deblji, ali ok. Tipke i to, čak ih ima na pretek za to doba, a opet nije to ono početak 2000-ih, nego je već 2010. zapravo, makar malo i prije kad je ovaj auto bio razvijan, ali ok, funkcionalno je to sve, fizičke naravno tipke i više manje nema zamjerke. I za klaster, vidi ove prekrasne kazaljke, a? Ovako narančastka 100 prema crvenom osvjetljenju, jako dobro to izgleda po noći i nemamo što, analogija bator, odlično. Ručice tipične nekako japanske, nemam što posebno. Centralna multimedija, odnosno centralna konzola, gore ovako imaš tu original Mazdin display, ovako crveno isto obojan. Super, većina informacija ti je tu dostupno i zapravo više manje sve što trebaš. Dok dolje ovaj tu je aftermarket ugrađen, znači ovo nije original multimedija, ali nekak se, čak se nekak i ok uklopila u taj interijer, pa inače ne volim te preinake, ali ovdje, ok, ajde, dobro. S donje strane fizičke tipke, odnosno fizičke kontrole za automatsku dvozinsku klimu, nemam šta, kotačići su, možda nisu vizualno najljepši, nekako su veliki, ali fizički je i cijenimo. S donje strane, vidi ovo, grijana sjedala, tu imaš pretinac, 12 V utičnicu i ovdje mali još ovak kao pepeljara, nešto u ovom slučaju je nema. Ručica 6 stupanjskog ručnog mjenjača, znači vidi ovo, prekrasno. Toliko lijepi kratak hod, pričat ćemo dosta o njemu u vožnji. Ova ručna parkirna kočnica i ovdje još imaš ovako spremnik još za 2 cup holdera. Super, ovo se može pomaknut, maknut, što god hoćeš. Ovo dosta škripi, mislim prvenstveno ova vrata, ovo tu čak, škripi. Ovo tu inače tvrda plastika što mi se ne sviđa, ovo plastika bi to trebalo biti mekano. Sve ovo zapravo, ovo tu je sve čvrsta plastika, ovdje je mekano. Ko ovaj gornji dio na vratima, čudno. Ovo lajsna, tu sve to ok. I naslon za ruku, čak i dosta ovo, ajmo reći, solidno dobroj visini. Volio bi da je to naravno poravnato ovako tu, ali ok. Imaš pretinac, otvoriš ga, ima tu para, ima svega. I ovo tu možeš pritisnuti ovako, izvlačiti. Ok, super. Sjedala, vidiš kako izgledaju, kožna, odnosno polukožna, unutra je nekakva tkanina, ne znam što je, kao nekakav najlon. Uglavnom udobno su za sjediti, malo su bokovi tu nešto izraženi, na sjedalici nešto manje. Čudno isto, volio bi da je to nešto izraženije s obzirom da ovaj auto ipak ima nekakve sposobnosti da te tjera kroz zavoj. S gornje strane naslon za glavu, mekan, sve super. Pričat ćemo još malo o tome u vožnji. Ajmo još iza. Stražnja vrata kad otvoriš, a ovako nisu ni blizu 90 stupnjeva, ali s obzirom da je karavan i dosta dugačak međuosovinski ima, pretpostavljam da je ulazak, ajme meni prekrasno. Ovo je baš jako lijep ulazak. Prvo i osnovno, prvo što primijetim, kad sjednem iza, koliko je sjedalo iza mekano, mekše nego naprijed. Baš, evo, jako, jako komfortno. Mjesta za noge, sjedalo je na moju visinu 180 cm, vidi ovo. Skoro ko u, ne znam, nije ko u Superbu, ali ajmo reći ko u Octaviji. Ko u Mondeu, ko u Accordu, znači svim autima ove generacije. Tu, nažalost, nemamo nikakve otvore ventilacije, niti ništa. Pogotovo ni USB, ni A, ni C, ni ništa. Ovdje imaš džepove ovako i to ti je više manje to. Za glavu mjesta imam više nego dovoljno. Ovdje isto ovo je dovoljno daleko, tako da osoba 190 plus ovdje može sjediti relativno komfortno, a vjerojatno i veće od 190. Baš je dobro, evo, baš je jako dobro. Izlazak isto kao i ulazak, znači fantazija. I sad tu još imaš ovako
naslon za ruku, stavak za lakat, odlično, mekan, lijepo, cup holderi možda na nekom boljem mjestu su mogli biti, ali nisu. Sve u svemu, ja sam zadovoljan. Znači, vani su svi stupnjevi, ajmo se voziti. Prvo i osnovno, prije nego kreneš, uhvatiš iza pojas i zakopčaš se. Ne bi vjerovao kakva filozofija, a? Ajmo se voziti. Ajmo ovako prvo riješiti dok još nismo ni na cesti. Kad sjedneš u auto koji ima 15 godina i 260.000 na satu, kakav je prvi dojam taj, je li strošen, je li ovo, je li ono? Pa gle, da se vide kilometri i da se osjete čim sjedneš u auto, da, ali zapravo kad se kreneš vozit, onda skužiš da je zapravo dosta auto i dalje utegnut. To ćemo sve proći kad se krenemo voziti, jel? Ukratko, samo volan. Evo, jedina stvar, samo bi volio da je malo deblji. I to je to, obruč, jel? Pasalo bi ovom karakteru auta. S druge strane, upravljanje preko njega, doći ćemo malo tamo na zavoje, ali odmah ću ti reći, s podloge, sve. Ne sve ko u, ne znam, kadetu GSI-u, ono, ali fakat jako puno. Znači, iznenađujuće koliko je auto onak, koliko ti daje povratne informacije. Em od volana, em od cijelog podvozja zapravo. Znači, cijelo vrijeme znaš kaj ti se dešava s autom. Top. E sad, vjerojatno čuješ preko zvučnika, vjerojatno kupi nešto ove zvonjave, preko neravnije ceste, preko rupa, graba i svega toga. Dobro, činjenica, s druge strane imamo nešto stvari od vlasnika po autu, pa i to zvoca, prvenstveno ove kovanice koje si vidio ispod naslona za ruku, ali s druge strane čuje se i nešto malo ovako po kabini. Gle, 15 godina ima auto, 260 kako smo rekli, 1000 i nije nov, nije iz tvornice, ali budimo realni, opet s druge strane vozio sam se u puno novijim autima koji su puno više lupali i škripali unutra da onak. Tako da ovo je onak još u granici, ajmo reći, koja se može tolerirati. Preglednost, s obzirom da se radi o karavanu, perfektna. Pazi, ovo je dosta i dugačak auto zapravo, ali retrovizori su savršeno pozicionirani, savršene veličine, savršeno vidiš u njih. Nemam nikakve zamjerke, auto, kažem, malo je veći, ali bez problema se možeš s njim snalaziti po parkingu i tako, po nekakvim južim površinama. Evo nas na malo ljepšoj cesti. Ajmo vidjeti tu zoom filozofiju. S tim da vozio sam malo prije ovaj auto i mogu ti reći, znači, prekrasno za voziti. Ne znam kad sam zadnji put vozio ručnog dizela koji me ovoliko oborio s nogu. Toliko precizan volan, toliko pitomo držanje. Pazi, ovaj auto ima oko 1500 kg, znači ništa strašno. Ali gle kako on ždere ove zavoje. Znači, naginjanje ima naravno, ali tek nakon neke granice. Znači ti dosta moraš onako već na nož ići da ti dođeš do toga da ti cijela šasija krene se naginjati. Ali kad se on krene naginjati, on ne gubi isto putanju, znači njemu putanja ostane, di si ti okrenuo volan, on tu ostaje. Samo moraš ukalkulirati da ćeš dobiti malo onako nekakvog poniranja s jedne ili s druge strane. Prekrasan auto za voziti. Ovjes, pazi, 15 godina ima auto. Ovjes je fenomenalan. Pazi, s te strane što jako dobro pije zavoje, što je u zavojima toliko ono predvidljiv i hoću reći da je i udoban. Nema nikakvih grdih onih udaraca, nema razbacivanja po autu, staviš glavu iza ovaj naslon i to je to, voziš se. Koja je stvar? Gle, znači 2000-ih, davno prije svih ovih gluposti SUV, crossover, saga, znači tad ko je vozio SUV-a vozio je pravo Sports Utility Vehicle. Ovo sve danas šminke na kotačima, ali okej, narod mora imati svoju zabavu i očito ju sad ima. Nažalost, nas koji volimo i cijenimo ovakve aute. Hoću reći, 2000-ih, ovi modeli srednje klase, po tim mislim na ovu Mazdu 6, na Mondea, na Honda Accord, na čak i C5 koja je imala skroz drugu filozofiju, kako smo pričali u prošlom videu, ciljala na udobnost, apsolutno na udobnost. Ali te limuzine su vladale tržištem. Ko je imao novaca vozio uglavnom ovo tu. A nikakve ove Zing-Shenove, Gilije, kužiš. I šta je? Ovo je dugačak auto, znači tipična, hajmo reći, limuzina, još kad je ovako karavanskoj izvedbi, ti imaš masu prostora.
ali ono, znači koliko vidio si, preko 500 litara. Većina ovih SUV crossovera zapravo su ispod toga, debelo. Ok, ako imaš limuzinsku izvedbu, makar ovo imao i hatch. Ova šestica imala i hatchback varijantu, pa imaš i 5 vrata, što ti unutra možeš ormaru voziti, komodno. A dok dođeš do onog dijela same vožnje tih auta, u ovo doba se pričalo kako se auto vozi. Pazi, jedan Mazda 6, jedan Accord, jedan Mondeo. Oni su žnjali svu živu konkurenciju, čak i njemačke premiume po voznoj dinamici. Ok, makar i oni su tad znali imati jaču ponudu motora, pazi. Nerijetko su imali svi ti predstavnici nekakvu V6-icu ili ne znam, uglavnom 6 cilindara u ponudi i to su bili auti za poželjet. To je realno tad bila egzotika. Kužiš kaj ti hoću reći, znači u to doba su se cijenile one vrijednosti koje su stvarno bitne kod auta, a to su vozne osobine. Danas se svi boje ko će, pazi, činjenica da je jeftinije razviti ambijentalnu rasvjetu i ove displeje, softvere, multimedije, s tim da ni to ne znaju napraviti kak spada, ali ono, kog boli briga, bitno je da je to glossy, shiny i da svijetli i sve to. A kak se vozi, pusti, to ćemo lako. I onda imamo ovo kaj imamo. Imamo aute bez karaktera, bez duše, bez emocije ikakve. Došli smo do toga da se ja moram veseliti 15 godina starom dizelu kak se dobro vozi. Evo, do tog smo došli. Mjenjač. Tipična Mazda fora, jako kratak hod, pazi. Oni su mogli ovog dizela obiteljskog karavana nakrdačiti mjenjač sa hodom, ne znam, Warburga. I evo, ono, mislim, ne. Oni su stavili lijepu kratku ručicu mjenjača na dizela obiteljskog karavana. Evo, Fićo, sjedni u tog karavana i guštaj se. Gledaj koliko je on direktno na nosu. Na cijelom tijelu. Naginje se, ali... Ne, show, evo, baš živi show. Nagle promjene smjera, isto. Znači moraš ga malo jače ipak zavitlat da dođe do ljuljanja. Sjedala, kako sam rekao, čak i vizualno dobro izgledaju s obzirom da su u ovoj kombinaciji kože i tog kao nekakvog najlon, nekakve najlon teksture. Lijepo udobno sjediti u njima, lijepo se daju podesit, znači drže me onak kak želim da me drže, sjedim više manje onak kak mi paše. Možda je jedina stvar, vole bi da ide nešto niže, to je stvar na primjer kod njemačkih premiuma, čak i tad oni su uvijek imali nešto nižu poziciju sjedenja. Ali ok, uopće nije zamjerka, više je stvar navike zapravo. Upravljanje pedalama, znači kočnica fenomenalno, najnormalnija za koristit. Kuplung ista stvar. Fora mi je ovaj zvuk 2.2 ovog motora, dosta onako podsjeća na Mercedesa. Pazi, oni su imali 2.2 i to ima taj neki čekićanje fazon i to je baš super. Osjetiš da ima momenta, pazi, 360 momenta, ok, iz 2.2, ne iz 2.0, ali danas Octavia, Passat, oni iz 2.0 imaju 360 momenta, ali čini mi se ovaj kod onako ipak malo tromiji i da ga moraš ipak malo jače nagaziti da dobiš nekakav šus koji bi možda očekivao nešto ranije. Ali ok, kad te treba izvučete. I lijepo stvarno ide. I sad dolazimo do dijela zbog kojeg sam na početku rekao da prije kupnje moraš biti oprezan. Ovaj 2.2 dizel ima nekoliko poznatih boljki, a najčešće se spominju podloške dizni, moguće razređivanje ulja zbog DPF regeneracija i općenito problemi koji mogu nastati ako se održavanje godinama zanemarivalo. Upravo zato je kod ovog auta puno važnije kako je održavan nego koliko piše na satu. S druge strane, internet je napravio ono što internet uvijek napravi. Od pojedinačnih slučajeva stvorio je dojam da je svaki 2.2 dizel osuđen na kvar, a to jednostavno nije istina. Postoje primjerci koji su bez većih problema prošli 300 ili čak 400.000 km. Ako pronađeš primjerak s urednom servisnom povješću, redovito mijenjanim uljem i vidiš da se u autu vodila briga kao što je ovaj na testu, 260.000 km ne mora značiti apsolutno ništa. Naprotiv, još ima džusa u njemu. Osim motora, ostatak auta pokazao se prilično zahvalnim. Ručni mjenjač ima dobru reputaciju, ovis bez problema podnosi velike kilometraže, a elektronika uglavnom ne zadaje glavobolje, jedno na što svakako obratiti pažnju je korozija podvozja, pragova i rubova blatobrana. I konačno, isplati li se danas kupiti ovakvu Mazdu 6? Po meni da,
ali samo ako kupuješ konkretan primjerak, a ne najnižu cijenu na oglasniku. Ako pronađeš dobar auto, dobit ćeš jedan od posljednjih predstavnika vremena kad su obiteljske limuzine i karavani bili napravljeni prvenstveno za vozača, a tek onda za marketing. I upravo zato mi ovakvi auti danas imaju neku posebnu dražu. Je li bolje od Mondea? Pa, evo, teško mi je odlučiti. Moram probat baš snimiti, iako sam vozio tu generaciju Mondea, to je bila tamo negdje 2010, ako se dobro sjećam. Davno je to bilo i više se iskreno ni ne sjećam. Trebalo bi sve te aute sad izrecenzirati i vidjeti onda koji je tu najisplativiji, ali činjenica da mislim da ovih Mazdi na oglasnicima ipak najmanje. Aj mi piši u komentare, prvo i osnovno, jel tebe uhvati nostalgija kad vidiš ovakav auto iz tog doba gdje je jednostavno težište bilo na tome da se auti rade ovak, s emocijom, s karakterom, čisto da ga se razvija, da nudi nego pravi osjećaj u vožnji. Piši jesi imao ovu Mazdu ili imaš možda još uvijek, jesi ju razmišljao kad kupit, piši bilo kakvo iskustvo ako imaš s tim autom, piši mi u komentare isto ako imaš auto koji želiš da snimim, javi mi se, dogovorit ćemo se, ljudi smo, organizirat ćemo nešto i pišite općenito koje aute želite vidjeti na kanalu i ništa, potrudit ću se da uspijem ih i snimit, pa da ih i vidite na kanalu. Do sljedeći put, vidimo sljedeći tjedan. Ajde bok!